urugamba rwamaze kuba rukomera neza cyane hano rwagati mu mujyi Uvira. Bano barwanyi ba M23 ubinjiye bakora operation zikomeye cyane. Ugiye kubyumva muri aya makuru, aba generali bageze kuri babiri aho biri kuvugwa yuko bashobora kuba bamaze guhitanwa n'uyu mutwe wa M23. Ni mu rugamba rubaye muri aya masaha y'umugoroba, ni imyivumbo gatanyo iba isa n'aho ari imyigaragambyo mu mujyi rwagati Uvira, bikarangira babigendeyemo. Amakuru avuga ko kandi umwe yabonetse ku masaha mu gitondo ahagana ku isaha ya saa 5 n'igice, agaragara muri hoteli imwe ntavuze izina hariya mu mujyi Uvira rwagati. Tugiye gukomeza muraza kubyumva neza cyane. Iyo hoteli ni yihe? Ese uwo mujenerali yazize iki? Byagenze bite? Biri kuvuga ko amarozi ari kuvuza ubuhuha. Burya ntago FARDC ari izi kuroga gusa na M23, burya nayo ngo yoyo ngo ni rimwe gusa, ngo ntago igirazamo, ngo uburozi ifite ntiburazamo, iyo babuguhaye buraguhitana. Bivuze ngo rero nabo basigaye bizi imico yo kuroga nk'iyo Felix Antoine Tshisekedi amaze imisi akoresha, ashaka kuroga bamwe mu basirikare ba M23 ndetse n'aba generali ba M23 ngashaka ukuntu abice by'umwihariko bakoresheje igitsina gore. Uwo nta wundi ni Lieutenant General Pacifique Masunzu ukuriyo izo operation z'amarozi, ni ukomeje kugenda azikurura. Murabizi neza cyane mu minsi itarenze 4 ishije hari abarozi bari baturutse muri Mongolia, aba bari baturutse hari mu gihugu ka Mongolia cyase mu gihugu cya Mongolia. Abangaba bari baje kuroga M23 ngo idafata umujyi wa Uvira. Abo ngabo M23 amenya makuru niba ari bo yakoresheje, niba ari bo yatsa amarozi ngo ibone ukuntu yivugana abo bagenerali. Harimo umurundi umwe n'umugenerali autoproclamé wa Wazalendo, bose babonetse ari imirambara mu mujyi Uvira. So tugiye kugenda tubirebera hamwe byose. Ese koko izi nyeshyamba za M23 zirwanya ubutegetsi bwa leta Kinshasa baba bagiye kuzikomanyiriza? Nabonye Amerika ari byo yanditse. Ni ibiki rero bamaze kwa bandika ko mbona ibintu bishobora kuba bigiye gufata indi ntera? Bakomeje kubashinza abantu barenga 300 bishwe, ngira ngo niba twarabanye mu makuru agiye atandukanye mwagiye mubimenya neza cyane. Ndaje byose mbibavira imuzini muzingo, ariko kandi turagaruka ku rugamba rukomeye cyane ruri kubera mu mujyi Uvira, mu mujyi Pritoano wa Rikari neza rwagati, aho biri kuvuga yuko hakomeje gushimutwa bamwe mu bayoboye urugamba by'umwihariko w'abasirikare b'Ababiligi. So byose bikubiye mu makuru tugiye kugenda atubagezaho. Hagati aho turabwira ko uwo bitari Lieutenant General Pacifique Masunzu nyuma yo kwiyemeza ibyo atazakora akazica General Sultan Makenga, akaba rero amaze guhabwa indi operation shyashya. Operation yahawe ni yihe rero? Ni operation yo gukura bano barwanyi ba M23 hano muri Satre wa Rikare, akabakura muri Masisi akanagenda paka za Goma. Nubwo hari ubundi buryo leta Kinshasa iri gukoresha iharabika uno mutwe wa M23 ikora ibishoboka ibyo ari byo byose ngo barebe niba M23 bayihindura umutwe w'inyeshyamba witwaje intwaro cyangwa se ibintu bibi, amazina mabi cyane, abicanyi. Niba mubona uko ADF ifatwa, ADF naru bakaba ariko bafata uyu mutwe wa M23 kugira ngo babe babona uburyo ki bayambura ibice byose yagize gute yigarurira amahanga hagurukire kurwanya M23. So byose rero mugiye kubyumva muri amakuru. Ese ntibyaba ari byago bikomeye cyane kuri umutwe wa M23 cyangwa bigiye kunyura mu bundi buryo babigenze nkuko basanzwe babigenza n'ubundi birangire ibyo byose biburijwe? Amerika si ubwa mbere yandika nkuko n'ubwa kabiri. Turaje byose tubyumve muri amakuru. Hanyuma rero twamaze kuba 6500 by'abasubscribe. Ndagusabye rero ubashije kumva video, ndagira ngo uyu munsi iri joro uyu mugoroba mu gitondo tuze kubyuka dusanga twabaye 8,000 direct. Byose kandi birashoboka, turi hamwe namwe nta kibazo. So ndagira ngo twinjire mu makuru akomeye cyane rero, ariko nanabashimira by'umwihariko mwe mwese mwabashije gukanda kuri subscribe. Ni iby'agaciro, mwanyeretse urukundo. Nanjye niyo mpamvu niyemeje kujya mbaha amakuru ntacyo mbahishe, nkababwira amakuru y'ukuri. Mugiye kujya mubona itandukaniro n'ibindi bitangaza amakuru hano kuri La Defense TV. Mugiye kujya byose mubyumva neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Ntabyo kuvuga ngo umuntu abogamiye aha, turi hagati na hagati. Icyo dukora na makuru ntago ari amakuru nyine acicikana. Yes, twagiye rero twinjiye mu makuru akomeye cyane. Munyemerere duhere kuri operation zakozwe ni umutwe wa M23. Ni umutwe wa M23 ushinzwa kwica abagenerali babiri, General autoproclamé wa Wazalendo ndetse na General Ndizeye wa FDNB. Uyu nguyu no bita Ngoma Nzito. Birakekwa ko baba biciwe muri Uvira. Amakuru avuga yuko uyu bita Ngoma Nzito nyuma yuko yabarizwaga hano mu Minembwe, aho yari guhangana na bano barwanyi batwirwaneho, yari akuriye operation zikomeye cyane. Ubwo yaje gucika rero arimo ashakisha uburyo kiyahunga kuko yabonaga ko ibitero bimusumbirije cyangwa se ari hafi kuba yaraswa. Arangije yigira inama yo gushakisha abo bita babirozi bishambuke bari bahungiye mu mujyi n'ubundi
mujyi wa Baraka. Uyu mugabo rero nawe aza gucara mu minembwe, yifashisha bamwe mu basoresore bo mu bwoko bw'abafurero, arabashyira imbere kuri front line nyine ku mirongo y'imbere ku rugamba, arinjira yinjirana nabo, bagenda baraswa, we ararokoka yerekeza muri Baraka. Nyuma y'uko rero ageze muri Baraka, biravugwa yuko ejo bundi tariki ya 5 nibwo yamanutse neza mu mujyi Uvira mu ijoro ryakeye rya tariki ya 6 rishyira tariki ya 7 uyu munsi, mu masaha ya nimugoroba nibwo hatangajwe urupfu rw'abajenerali bageze kuri 2 ba autoproclamé. Gusa Ngoma Nzito biravugwa yuko ashobora kuba ari we cyangwa se ari undi muzarendo waba wishwe. Kugeza maginga ya nta makuru ya gihamya ya nyayo turabona, ayo nta makuru ari kuvugwa. Biravugwa nyine ko bishwe ari 2. So hagati aho ni umujenerali umwe w'u Burundi ndetse yitwa Ndizeye, ndetse n'undi mujenerali autoproclamé wa wazarendo bikekwa ko ari uwo bita Ngoma Nzito. Kandi Ngoma Nzito andi makuru mushobora kuba mufiteho biri guhwihwiswa bivuga yuko ashobora kuba yibereye hano hafi na za Minembwe, aho n'ubundi agiye kujya apanga operation cyangwa se akora planning yo kugira gute yo kugaba ibitero bigiye bitandukanye kuri no mutwe wa 23. Biravugwa rero ko ashobora kuba yabigendeyemo cyangwa se akaba kiri muzima ari undi mugenzi we ushobora kuba wagize gute yabigendeyemo mu rusange cyangwa se yaguye muri iyo mirwano mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Hanyuma rero mukunzi wa La Defense TV, ndagira ngo dukomeze n'andi makuru akomeye. Ngiye niyemeje kubabwiza ukuri. Ni nyuma yuko ababirigi bagize gutya bagatanga intwaro zikomeye cyane ku gisirikare cya FARDC. Uyu munsi ntago ababirigi bakiri gutanga intwaro gusa, kuko izindi ntwaro zaturutse muri Bujumbura mu buryo bukomeye cyane mu bitero karundura biteganyijwe kujya bigabwa kuri no mutwe wa 23, aho rero ibintu byamaze kuba bigira gute bifata indi ntera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Amakuru avuga ngo iki rero, amakuru aravuga yuko bino bitero byabayeho n'ubundi biri kugenda abigabwa kuri no mutwe wa 23 ari intwaro zikomeye cyane zatanzwe n'igihugu cya South Africa. Ndagira ngo zazanywe ku munsi w'ejo nibwo zageze hariya neza hariya ku kibuga cy'indege cya Marikiyoro Ndadaye, ziza kwambutswa zizanywa hano mu mujyi Uvira rwagati. Izi rero zamaze kuba zinjira hariya ku mupaka Katumba, aho zageze hano Kavimvira zikambuka ziza hano muri Uvira indani rwagati. Zatangiye guhabwa wazarendo ndetse na FDNB na FARDC kugira ngo bazamuke baze mu duce M23 yigaruriye babe bahangana mu buryo bumwe cyangwa se ubundi haze kugaragara ugira gute uza kuba atsinda. Amakuru aravuga ngo iki rero, amakuru ari kuvuga yuko bano barwanyi ba M23 bamenya amakuru kare, bamenya yuko hari ibikoresho bizanywe bishyashya byaturutse mu gihugu cy'u Burundi, nabo bahita bipanga akazi. Operation zikomeye cyane no munsi bazikoze. Ndababwiza ukuri ko habaye ibitero karundura byagabwe kuri no mutwe wa 23 urwanya ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa, bakabagabaho ibitero. Ni coalition irwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa, FDNB yagize gutya igashaka gutungura M23 mu bitero bikomeye cyane byari bigabwe n'ubundi kuri no mutwe mu masaha ya mu gitondo, kuko mu kanya gato ya saa 8 zishije zishyira saa 9 ongeye kuburamo urugamba rukomeye cyane, aho bano barwanyi ba M23 bagabweho ibitero ahitwa Ruvungi ndetse n'agace kitwa Bwegera, hagati muri utwo tu axe uko ari tubiri. Ariko bino bitero byabayeho bikaba ntawe byahitanye cyangwa se ngo bikomeretse, kuko ibi bitero byazimijwe hakiri kare cyangwa se babimenye hakiri kare nyine bahita batangira ibyo bitero byari bije kubagabwaho. Biza kurangira nyine unamutwaye M23 witwaye neza cyane 5 kuri kagenzi ikako. Ibitero kandi biri kuvugwa by'ingabo z'u Burundi byagabwe hano muri Ruvungo, bikanagabwa mu gace gatoya kari hano muri Bwegera, babibagabyeho. Ariko bino bitero n'ubundi biza kurangira umutwe wa 23 ugize gute wigaruriye n'ubundi tumwe mu duce tugiye dutandukanye tubarizwa hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru ari kungeraho aravuga ko bano barwanyi ba 23 bamenya amakuru kare nyine yuko ibyo bitero byabaye, barangije baragenda bakora icyo bita ambush, bateze icyo bita ambush kabisa, batega ambush FDNB muri umugoroba. Rero bakaba bayiguyemo, abenshi muri bo bakaba batangiye kwirukanka bahunga. So hagati aho ngaho ngira ngo biri kumvikana neza cyane ko amakuru ari menshi cyane n'ubundi kubijyanye n'uru rugamba rukomeje kugenda rubera hehe hano mu mujyi Uvira rwagati mu rusange. So andi makuru kandi nanone akomeye cyane ku buryo bukomeye nanone nkomeje kugenda mbagezaho neza cyane 5 kuri kagenzi kako, by'umwariko ajyanye n'urugamba rukomeje kubera no burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Biravugwa ko kandi mu gace kitwa Rugezi
ahangaha ni muce byo mu Minembwe nanone hagaragaye ibitero bishyashya by'abasirikare n'ubundi barwana ku ruhande rwa leta Kinshasa babigabye kuri bano barwanyi ibatwirwaneho aho byari bitoroshye nyaboneka. Navuga ko ibi bitero byanabayeho ngo bigasiga bihitanye ngo abasirikare bageze kuri 12 ba coalition ni abarwanyi ba Wazalendo. Gusa igisirikare cy'u Burundi ntago cyari kirimo cyane muri ibi bitero bibayeho mu kanya gato yagashije. Ni breaking news ubundi gusa mbafitiye. Ibi bitero bibayeho bisize bano barwanyi ngo bakinagiye ngo ni bitero by'amateka bitazigera byibagirana. Urumva niba coalition yari yagabye ibitero ariko ikabigaba itazi ngo twirwaneho yiteguye binganike cyangwa se ihagaze hehe bimeze bite. Bo bapfuye gukora ibitero shuma nyine nka bira bya Wazalendo cyangwa se bya za FDLR, aho rero bari bagiye bizeye ku ntwaro shyashya bari bagize gute bari bafite bazatanzwe na South Africa. Amakuru rero ari kungeraho aravuga ko muri mugoroba bashwiragiye ahitwa mu Mikenke ahitwara ku Kijombo ewana byose byari bitero bikomeye cyane byagiye bigabwa kuri bano barwanyi n'ubundi batwirwaneho ariko bikaba bisize n'ubundi ino twirwaneho ikoze amateka cyangwa se ikoze akazi gakomeye cyane by'umwihariko kubijyanye no kuba bakigarurira n'ubundi utumwe mu duce tugiye dutandukanye tubarizwa no mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. So hagati aho ngaho ngira ngo birumvikana neza cyane gatanu kuri kagenzi kako ko ibintu bikomeje kugenda bigira gute bihindura isura mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Hanyuma ndagira ngo nkuyere ku yandi makuru akomeye cyane by'umwihariko ajyanye n'urugamba rukomeje kubera no mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndagira ngo mbabwire neza rwagati ahantu bita Nyangezi haravugwa udutero shuma tugeze kuri 2 tubayeho muri amasaha mu kanya gatoya nko ku isaha saa 11 gutyo ubwo nari ndimo nkurikirana amakuru nabonye ngo habayeho ikitwa ibitero bitunguranye ariko ndakubwiza ukuri ko bano barwanyi bayi mu 23 burya ngo ntago bajya batungurwa n'ibitero nk'ibyo ngibyo by'umwihariko nk'ibitero shuma ntago ibyo bijya bibabaho ni ibintu bidashoboka be na gatoya. Ibitero kandi bisize n'ubundi bamwe mu bageze muri 4 bafashwe rwa mikono ni umutwe wa 23 mu bari bagabye ibitero bikaba rero bitanze isomo rikomeye cyane kuri leta Kinshasa. Izi ni operation zagiye zipangwa zuko bazajya bakora icyo bita kubuza umutekano muri axe M23 yagiye yigarurira. Hanyuma rero nkakubwiza ukuri kuko uno mutwe wa 23 biracyagoranye kuba bakinjira mu mujyi wa Uvira bitewe n'ibitero nk'ibyo ngibyo bikigaragara muri axe bagiye bigarura. Nk'ubu tuvugana ingabo z'abacashuro b'abanyakolombia mu buryo bukomeye cyane nanone mu bitero bikakaye bagabye kuri uno mutwe wa 23 ariko ndababwiza ukuri uyu munsi M23 agabweho ibitero kabisa. Niko kuri guhari bagabweho ibitero ariko ibyo bitero byabayeho byose ku ruhande rwa coalition bagiye bicuza. Uri hari ikintu namaze kubona ko zino nyeshyamba z'umutwayi mu 23 yo zagabweho ibitero niyo gahunda niyo shuwa yabo kuko bahora bari tayari bahita barwana na coalition ugasanga barabakubise babarengeje byibura ibirometero bikeya bikabirometero 6. Abarwanyi rero ba M23 biravuga ko bongeye gukomagura ingabo z'abacashuro mu buryo bukomeye cyane. So agatanga ngira ngo birumvikana neza cyane gatanu kuri kagenzi kako ko bikomeje kugenda bifata indi ntera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi no mutwe w'inyashyamba wa M23 ukaba bamaze kugenda ufata ibintu bimwe ukabishyira ku rundi rwego nyaboneka. Bigaragara rero ko ibintu bikomeje kugenda bigira gute bisa n'ibigorana mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Zino nyeshyamba za M23 rero zikaba ziri mu kazi gakomeye cyane kubijyanye no kuba bakigarura n'ubundi tumwe mu tugiye dutandukanye tujyanye n'urugamba ruri kubera no mu burasirazuba nyine bw'iki gihugu. Arukomeje kubera no mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bano bacanshuro rero bahuye n'ibyago ngo bikomeye cyane nyaboneka, bahuye n'ibyago bikomeye cyane by'umwariko bagabweho ibitero bitunguranye babigabwaho na M23. Byabaye mu masaha mu gitondo ubwo M23 atungurwa yagabweho ibyo bitero ariko nawe mu kanya gatoya ivuye kwihimura. Uzi icyo bita kwihorera, bavuye gukora icyo bita kwihorera. Mu kanya gatoya nibwo menya makuru avuga ko hari ibitero bibayeho bigabwe na zino nyeshyamba za M23 babigabye kuri coalition y'abamercenaires n'ubundi ibarizwa muri zira axe. So agatanga ngira ngo birumvikana mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Operation zikomeye cyane zahawe General Lieutenant
Lieutenant General Pacifique Masunzu. Uyu nguyu nimwe mu bari barahawe cyangwa se mu bari bayoboye operation zikorerwa hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho yarakuriye n'ubundi izo operation zose zakorwaga. Biravuga yuko uyu mugabo rero ari mu buhungiro ubu ngubu ari ahantu hitwa muri Beni, muri Ituri, muri Ituri niho aherereye, aho rero bivugwa yuko yahawe operation zo kurwanya uwitwa Thomas Lubanga. Thomas Lubanga rero niwe bahanganye kuri ishuro, noneho ntago akiri Sultan Makenga. Gusa nyuma yuko ahamagaye Sultan Makenga amubwira ati wamfasha nka kujoininga tugafatanya tukarwanya leta Kinshasa, nyuma yuko bari bamuteye umugongo, uyu mugabo rero bamaze kumwangira ese arwara icyo bita toroma cyangwa se adwara icyo bita kwihorera, ashaka kwihorera kuri General Sultan Makenga ngamukomeshe. Akaba ariyo mpamvu Tshisekedi yamubwiye ati ngenda ashaka umutwe wa General Sultan Makenga ku iparato ukawunzanira, nashaka nkahita ngo wabuno bwami bwanjye ukaba ari wowe ubuyobora. Nta kindi kintu rero Masunzu yakoze usibye kutamubwira ati uko bivuze ati niko biragenda kabisa, ati mfite abagore nizeye hara mu mujyi wa Goma bashobora kunkorera operation neza cyane. So ibyo byose ngira ngo birumvikana. Hanyuma muri Warikare naho haravugwa ko hari ibikoresho bikomeje gutundwa ku rwego rwo hejuru cyane, bano basirikare kandi baba mercenaires b'ababirigi nabo bakaba bakomeje kugenda batwarwa rwihishwa n'umutwe w'inyeshyamba wa M23 bashimutwa ku bwinshi. Amakuru akavuga ko kandi wazarendo zikomeje ubwibyi cyangwa ubusahuzi muri Tsatre ya Warikare indani rwagati. So ngira ngo byose muri kubyumva neza cyane ko bikomeje kugenda bifata indi ntera. Je nitwa Pacifique, iyi ni Radio France TV, ndagushishikariza gukanda kuri subscribe wowe ubasha gukurikira Radio France TV. Hanyuma rero dukomeje tugende tubana mu buryo bumwe cyangwa se ubundi mu makuru akomeye cyane tuzatugenda tubageza